Kurundre, Ahan Badang Simuru Pausing. Desam Natan Kibadabi Tabuk on Toke, Haiduna Desam with Homi Singh Kumalampak Liba, National Sport University Administration Block Akaito Tuan Cray. Weightlifters Sanjitabo Timutam Kraba, Asteroid Seasonay, Hana Mediana from the Wafam, Mark Masana Yaning de Haidi. Bisnupur District Sahim the accident Humpuena Tokre, Muikun Lake Hidre, Muisam Kuntra and Asopan and Cray. Amadi Manipuri Singh Enterprises Metal Scrap Trading Corporation Guwahati na Lane Nava MOU ama Manipur Sarkar sign tong nakray. ISTB Manipur Pau Meng Tabir Singh Taram Noksabolo na Pau Sandono Pizere. Manipur da Hangadoriba National Sport University da Sport Journalism, Sport Management amadi Sport Performance Analysis course ohumasi hangu haina desamna tan ki dabi thabak ta onthok tababu yaning da phongdok tona hangdabagi mayok da desamna kumalambak ta leba National Sport University gi Administration Block akai toi thon kre ngasi pung 38 minute kuntrarom taba matam da desam gi President Salam Akasna lusing bethomi kuntrarom na Manipur Olympic House ki building da leba National Sport University gi Administration Block ki Register Office amadi Dengue office ki post kya thugai tuna amang ta thon ki tawdok thopo matam da office asigi staff khari office karaktuna leiki loinana office ngar na ba private security amasu leba uki office karakpo matam oirbasu ihang hangna leba maramna thawdo du control toba ngam hokhide Desam ki President Salam Akasna Manipur National Sport University Thambaka Luinana Hariba course ohumasi hangna ba tuan tuan ba khongjang amadi miyamgi mifam kaya pangthok tuna sarkar da kyar khangan khrabasu sarkar na thabak ta onthok tabadagi khoi sawngraba desam ki thomi sinang si tholo se thakibani hadakta Lucknow da hangkiba National Sport University asida hariba course ohumasi hangna bi ayaba piduna interview tongna ba sem sakrabani hariba course ohumasi Manipur da hangani habi sab sab thajaba ma sarkar na pidur makai makhata na khongjang kaya sangsin gi National Sports University ki matang jida koina memorandum thazin jagre press conference tawre tongan be expert chingalore na khana ne bugi thorom kayamuk tawre government da koina hanjan lauri che adukim tik yaman gre hoji akoi gi zero tolerance ne koi du jig lejer bi aduna hairiba mawang dagi hanjan pallaga laiba sports journalism sports management and sports performance analysis course ahum si Manipur da hangani habi security do pi dringai di akoi makata na khongji lepaleta na sidigi na misi mina yaw khongjang mayam changjal khine adu da government tumin library ngambri yengji government si irang baton yam tawi phim da mana yam ta da mana yam tasana da mana yam kanmai mongam tawre ba adu taragadi akoi gi power ji kai ok lege du yengna si hojik Lucknow da hangdori ba interview tawgodori habigi hojik jun ta ma thoida hojik notification lairabni adu Lucknow da hangdori poche akoi Manipur thambiu Manipur course ahum ji hangbiu hangdri bawdi akoi lepaleta na khong changjal khine adu mai thamjagi Handak pangthokiba Commonwealth Game ta weightlifting masana da kg yankai humdui kangluk ta gold medal lokrabi Manipuri ningol Sanjita Sanubu athingba thamkraba steroid seasonay haina media da phongdoki wafamasi yaning de haina Sanjita nangase ISTV news ka akanana unabada phongdorle hiramasda report ma Handak Commonwealth Games ta weightlifting masana da kg yankai ga humdogi kangluk ta gold medal lokrabi Manipuri ningol Sanjita Sanubu Athingba thamkraba steroid seasonay haina media da phongkiba wafam asi yaning de haina Sanjita ngasi ISTV news ka akhanana unabada phongdorakle mahaki pichu lampak ta leiba mayumda unaba aduda Sanjita na makhata na phongdorakpada Indian Weightlifting Federation na piba chinjak natana atopa mapandagi chinjak amata sakiba leite mahaki mathakta siriba maral asi asengba khangdoknaba Manipur Sarkar amadi leibak miyamna mateng pangbiu haina appeal torakle isagi natte na aina haijabada ai federation na through da gi su moina su haidi tawba yaba mogi tarap tai su mayam budi tawri adu taraju leiriba mayam sina su ai haidi aibu lana khanbi khino aseng bodo kadai ko sengi sengde haiba ju mayam ju khangmin ngi ji aduga mayam ju ai haidi mateng ji pangbi haidi achumba gi puthokna bai damangta
asigumba athingba thamkhraba stereotype amata mamangda sizinakhiba leitri Sanjitana Fongdorakpada Mangonda Maral Sirakliba Wafam Asi Lising Ani Tara Taret ki November Tara Tareta Mahakna World Championship Sakadaba Tha Amarong Watlingaida Laukiba Dop Sample ni Hariba test adu tawba matamda mahakti sokpadagi naraga leiki hari इंटरनेशनल की थाक तक हेंदोक्तने नेशनल की हाइडी वर्ल्ड की केम लेब केम्बर इंडिया मनुंग दसु मयाम मोइना एनी टाइम लागा तौगिब ngang तौरिब ngang अदु ताव मयाम सिदा हाइडी रेजेक अमत लाखिब लेतिबा दो हना किसना कमाइन तौबनो हना किसिजु आइना थाजब ngamद्रिजना आइ नारगसु लेबने हाइडी इंजुरी ओइरगा आइजे पुरा ट्रेनिंग जे तौब ngamदना आइ पुरा ट्रीटमेंट चलिब तौरिब मतमनिबा चैंपियनशिप अदु यावरुरबा मतुंगदा Commonwealth Games yauna competition ahum saruk yarure lising ani taradagi hauraga mahakna international gi thakta sanaba haurakpadagi dop test masing khangdana tawkhibada negative oikhiba ngaktani haiki mamangda koi tha amagi kem tawba chatleba USA da sida lairingai da tawba test ne halaga halakpagi India Europe-gi nongan bada mu blood ka urine ga mu test lawe bagi adu loira matungda numit kuni mu gap lairaga amuk so khoi gi senior national competition sida so mu dop lawe bagi ai isagi urine oira moi haibajo ai haininge haibadi aina sukja jadana kamaina ingon da sila aibanwa federation gi moina piba supplement natana aina atop extra sa ki basu laitiba amaromda hiramasigi matangda World Weightlifting Federation gi maikaidagi Sanjitada wafam amatta khanghalak leitri hari dop test fail oire haibagi pau asi Indian Weightlifting Federation na satkiba me taraga tarukta pau khanghalakibani hari khananingai oibadi Sanjita lakadoriba August 19 dagi September 2 fauba Indonesia gi Jakarta amadi Palembangda pangthokadoriba 19 suba Asian Games ki damak sem saduna Himachal Pradesh ki Selaruda sathariba India camp saruk yaduna lairingai da pau asi pirakhibani hujiktasu ai thajaba ngamde ai manggo chamane ba aina sigi kamai laino asukoi ba chai tara mungai tara aina game sana ba India gi tamangte malaiba gi tamangte asuk chawba aina game yaraga aina kamaina chumba drug se kamai sijina doinuba ngangbam sanjoy ga loina na paudamjari barina nongmai them ISTV News Pichulampa बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लिंग तराटट की मे थादगी सही से मे था फावदा सही अमद पुन एक्सीडेंट होमपोइन थोखरे एक्सीडेंट सिंग अदुदा म्योय कुन लेखिद्रे साम कुंट्रा हेना सोफन नंगबदगी हॉस्पिटल लेखनखरे हिरमसिदसु रिपोर्ट अमा लोमिनसि अपील तौनीबदी हाईवे असिदा लंबी सेमिबा कोई अथॉरिटी सिंगना कल्बर्ट अदगी रोड साइड सेमिबा सिंग असे मतम कुइना को तौथोक थंबिदबा अदुगा मसे दरकार लेबदन तौथोक याम तुना सेमबिबा अदगी यादव पोरहोल सिंग सिसु मेंशनबिबा याम मरु ओइबा टूरिस्ट की प्लेस अमो ओइबना लाइबा मियाम असे नोमद लाइबा टूरिस्ट की मसिंग सेंद्रा केबुल लमजाव अदो वाटरफॉल अदुकी मसिंग याम ग्रे अमसुंग ममांगे मानद्रे हबसे मियाम दा थमदनिंगी चुचानपुर डिस्ट्रिक्ट की ओनसु लंबी की एक्सीडेंट मरम ओरगा मियोय कयाम सियन कियमदी सोखन किबगे हैबगी मतंगदा चुचानपुर डिस्ट्रिक्ट की एसपी ऑफिस चैम्बर दा एसटीपी की खनन उनवदा थालोन सब डिवीजन की एसडीपीओ अगस्टिन खोंसाइना वफम कया फोंदोरकी 2017 दा एक्सीडेंट मरी अनि सिखिए अदु इंजरी दिखरा तरा 2018 दा होजिक फाउसे मी एक्सीडेंट एकोइना रिपोर्ट फंगबसे एक्सीडेंट अहुमदा मी अनि सिखिए अदुगा मी मरी इंजुरी ले अतै तैसु याम लेरमगनी अखोइना अखोइदा रिपोर्ट लाक्तबा अखोइगी इन्वेस्टिगेशन की मतुंगदि अयाम्बसे रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हाइबा तारे अदुगी मथक्ता अखोइ लंपी नेरो ओइबसे नेशनल हाईवे से हितंग गाड़ी कन्ना थौबदा थिंगनबदो प्रोबेबिलिटी याम वांगे हाइबा तारे Tidim lambida hojik fawbada Manipur Sangai Festival haudringedagi chatharakhiba sorok pakthokpa yauna sorok mayai tokthok kalvert kaya nauna hapchinbagi thabak paikhatlaga loshindaba mafam kaya leiribusing amadi Manipur Sangai Festival nangnaba semjinkhiba koilasing amuk hanigi fiumda hanjilakpa amadi pothol mafam kaya da lirakpana accident thokpagi chang wangkhalakpani haina
Tidim Road ki nak eta tari bumi kaya na makoi koi mod kaya su ISTV da fondok darakhi. Koi kapi sawal silak po matam koi baga ade koi nama dagi leng lai gada base lai koi lambi jau dre. Adi thaba si thenthai ai base di mi kudi matron pre lai nari banina. Ase lau nong lai la sima la sil lai hari ma pham se da koi ni sing pudori me adu lau ma so pala kadori ni nangan gadra nangal loidra adu ga nangra ga da koi thantan phatok patare. 역성 모망덕이 오랜만이네 수리세 아주 asum tàu đến này sung quy ra mình thọc xa tập ba lại đến là cao bút lại đến là cô adum bắt đi cái số cái chú complain chi yam farak ta naga do ba mulam lai ji ba yam maru oir lambi si athu bada national highway am oibagi chap chab aduma ohen bi ba highway si prajamiyam gi apamba oihori ISTV pau gi dama gyanesoyum khaibam national highway number 2 Imphal Sujanpur road अमरोम कैसाम पार्टी की सुरसामपुर फाव की लंबी सेम की थबक सथरिबसी मतंग सही लिसिंग नि तरामापल की जुन था फाव की मनुंग दा लोइसिनना बपानम थमले हैना PWD की नेशनल हाईवे की चार्ज पुरीबा एडिशनल चीफ इंजीनियर तोंब्रम रविंद्रना ISTV न्यूज का खनन उनबद फोन रोले कैसाम पार्टी की तिदिम ग्राउंड की मालम ऑयल डिपो दगी नासो दगी तोरबुंग फावा टोन बा फार्म सिंगना लंबी पाकथोक मदी कल्बर्ट पाकथोक साउथोप की थबक सथरि तोरबुंग दगी सुरसामपुर फाव सु थबक हौनर थौरंग लेरे लंबी नागयाता मीटर अममखाई पाकथोक तुना पुन लंबी सिगे पाकपा सि मीटर तरा ओइगदबनी मालम दगी तोरबुंग फाव सि WBM गी महुता हैना थबक सेसिननबा BBM ओइना सिजननबा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाइक्रे मिनिस्ट्री ना अयाबा पिरकलबदी अपिबा मतंग मनुंगदगी हैना ngangkhana lambi sem loigini hauzik toktok tuna leiriba lambi mafam sing GSB na matam kharagi mensilaga lambi satpe nuaina na ba honari fongdroke होगी कोयला सारा बगी कनो थबक से टेकअप तौर कान याम थुना होजगी कनो लंबी मते कसी सोल्यूशन म होनरगनी याम थुनो सना बदि होनरे दुबु किदंग इनकन्वीनियंस करा दि थोखरे थोइबो पोसे हुजे कोना नहान डिस्कशन तौर कांदा तौ थोइबो पर्सन जी हंदकी नोंजु पंथास रंगा मुइदबो लेबा वरगदि अन कोन GSB न लोइनमक फिल अप तौर कांदा मयामदा होगी रोड सेफ्टी ओइनबा सेफ ओइनबा मदुगी इंस्ट्रक्शन पिग्रे थबक सो होग्रे aduna hujik kano tawdana mayam sa thokasina nuaitabagi kano di chodona leroidra haina kina khali मणिपुर की फेडरल में सुरसामपुर डिस्ट्रिक्ट अनि सिरि पुथोलिबा सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा लेबा एंटरप्राइजेस मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कोऑपरेशन गुवाहाटीना लेनेनबा MU अमा मणिपुर सरकार साइन तौनख्रे ngasi हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर TS श्यामकुमार की ऑफिस चेंबर दा क्वेक लौनखिबा दुदा मणिपुर सरकार की माइकिदिगे हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी JC रामथंगा डायरेक्टर के किबजेन अमदी मोमागी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा सुसरगाकी MSTC की माइकेदिगी ब्रांच फाइनेंस मैनेजर सौगत दास सुसरगाकी अमदी सुरसामपुर मसुंग फेडरल डिस्ट्रिक्ट की फार्मर सिंह मुसिंग सुसरगाकी MOU अदुदा डिस्ट्रिक्ट्स अनि सिरि पुथरोपा सिंह केजी मदा लुपा 34 दा मेट्रिक टन लिसिंग अमा लौनब यानकी अपुनबा सेनफमना लुपा करोड़ अमा दशमिक मापननी मिनिस्टर TS श्यामकुमार ना ngasi nakiba MOU asina सुरसामपुर डिस्ट्रिक्ट मदे फेडरल डिस्ट्रिक्ट की सिंह थारबलुमी सिंह कानब पिरगनी मतम साना डिस्ट्रिक्ट अनि सिदा पोथोकलुबा सिंह पोथोक सिंह योनफम लेतना पटपुमदुना मांग ताकलंबादु कानब नगमलगनी मसी हंदक पांगथोकिबा जिंजर फेस्टिवल अदुग महिनी कंपनी असिना मणिपुर की अतोपा सिंह डिस्ट्रिक्ट सिंह की पोथोकलुबा सिंह पोथोक सिंह मखाताना लौननबा होनगनी हाबिगी थाजबसु कंपनी की मार्केट की पिरक लेरे हाइके अदुबु ngasi di yam lai phobana Manipur State Government की Horticulture Department न सिंबी दुना MSTC Government India की सिुम्बा गुवाहाटी द बेस तौबा इंटरप्राइजेस अमना कोई हाइबा MOU कोई फार्मर्स का साइन तौनरा कांदा कोई किलो अमदा लुपा 1919 दा कोई लौरगने है साइन तौनरे सिगिदमकताई मणिपुर गवर्नमेंट की साइट की स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंह स्पेशली फ्रेजन डिस्ट्रिक्ट की प्रभुंग की फार्मर सिंह दा आई नुंगाइबा amadi nungsibi kai khunabadu ai uli एनडीए गवर्नमेंट सही मरी मपुंग फारकपा मदी मणिपुर बीजेपी न लुसिंग सरकार सिने सही अमा मपुंग फाकिबी सरोमा ओइना बीजेपी की मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइरिबा राज्य सभा की MP KSS भवानंदना ngasi lamdam asigi saknairebi khetrumim ongbi tharani sabi madi film maker aribam श्याम शर्मा ga unaduna wari watai sanakre singjamai toksom lekai da lebi saknairebi khetrumim ongbi tharani sabi ga unabaduda mamangda leikiba sarkar ga manadaba ongda paliba sarkar sina
tami singmi unaba lusingba singa unaduna amadi ahal oirba singi yumda satuna unabagi khongthang ama paikalpa se apaba thabakni sarkar se miyamga punna saminaba sarkar ni haiki amaramda thamoiban lorung pore lekai da leba film maker aribam sam sarma unabada human quality develop tonanaba hauziki satriba angang sembagi mohong asi mama mapa masil manaw amadi imung manungi mioi singda punna leminaba watpana doctor engineer amadi matik saba mi oikraba society ga naksinaba mi ama haibududi oidre fangloke BCS Samparak Avian Taurangi Saroma Oina ngasi BJP Wangkem Mandal Nasinduna BJP Wangkem Mandal Dasu Tawal Sarangpat ke Hubit Leba Ahlu Oirba Sing Unaduna Makogi Wakalol Kangdopagi Torom Sarangpat Mamalakai Community Hall Pangtokre Toromatu the BJP Manipur Pradesh ki Wangaloi Dr. Nimaisan Luang Wangkem Mandal ki President L Sunil Tawal District ki Secretary Media in charge W Romansu Sarwake Manipur University की Vice Chancellor Professor Adya Prasad Fande Sintu Uhaina University से महिरू सिंगना सत्खिबा मे कुंट्रा दगी संसलकु खोंगजंग ngasi julep transatory University से लेरिबा BCSC मतिक सादे अमा सिंदोक पिउ लोइनाना अनोबा BCA मा हात्रु फावा लेपलेटन खोंगजंग संसन किगनि हाई ngasi Manipur University Teachers Association Office ता पौमि सिंग उनबदा Adult Education के Resource Scholar Nivedasko Sarmana University Sigi Yaifa Torangi Wakal Kandaba Toningbata Torga Leba BCSC Atumatamda Marilena Singna Sintokadabani Kongzangasi University Sigi Lady Teachers Association Staff Association Amadi Ate Association Kudimaka Kusum Narga Hanakan Kongzang Sangsalagani Haike Akoi administration block solution jagi solution basida examination akoi academic atmosphere da kai gadaba examination gi work pumbadi akoi masigumba amda tawjakide tawudabo Professor Adya Prasad Pante akoi gi Manipur University gi PC oibiriba asina mana tawningbuda tawba chaningbuda chatpa university da paupi daba sigumba mayam asidagi ngasi academic atmosphere da administration da kai ba lakliba mayam asidagi akoi agitation asi tawdraba yadraba khongthang ni haiduna mahiroi mayam go loina raga akoi jangsin jarakpani Manipur University Vice Chancellor from Thado Highway Kongjang Sangsinanaba Manipur University Student Committee Against Irresponsible Administrator Koba Amasemkre Committee Asina Musugi Mateng Yaudana Department Singi Mahiru Singh Mutamadi Musagaloin Kongjang Sangsalagan Hari Housing Manipur University da Oraliba Fiba Masi University Sigi Vice Chancellor na Masagi Mathau Masak Kangna Tabak Togdaba Apaba Academic Atmosphere Ama Saganaba Honabgi Muhutta Lana Interest over Tabak Singda Mai Onsin Badagi Oropani Haina Manipur Students Federation of Fondrole Vice Chancellor na Officer Matam Sana Laktuna Pamdaba Sang Naina Lak Trabasu Numiyong Pung Taranitoida Laklaba Laklaga Numidang Pung Taret Nepal Fawa Karitoribunu Kangna Lay BC na Mahiru Singi Yaipanaba Kariguma Tabak Torom Amata Pangthok Tre University asi Mangtharak Naba Tabak Torom Sing Makata na Torobadi MSF na Sabsana Tangnagani Hari DM University gi Anoba PG coursing Tomnabagi form Thaba Tingzilamba Adu Ngasidagi Handok Lehaina Joint Students Forums DM College of Arts Science Commerce ki convener Arambam Bikas na Fondokre Ngasi DM College of Arts ta Pomising Unabamada Mana Makatana DM University da PG subject sing Tambagi form Tharibasi Anobas subject masing Hangal Alu Haiduna Tingzinu Lakpani Adubo Ngasi College Homasigi Principal Education S ki Director Madi Nauna University Sigi Registrar Oraba Nabi Ditaga Punna Paminaduna Yanaba Poropadi form Taba Tinglamadu Ngasidagi Handokle Ngasi Yanaba Duda Anoba Session Asidagi Hangat Kadaba subjects in Karikari Uhengati Hai Nabagi Kana Nabugi Matamkara Pina Biu Hayakpa Madugimatungina Atingbadu Loktopani Governmenta Tazapir Liba Singasi Tabakta Onto Pidrabadi Hanakan Kongjang Susangani Hake aduna makata na koi form thabasi thingamba adu handokchare tobatabu joint student forum na ngasi government na thamakli ba wafam asi karigumba lakliba anoba university ki session na sida subject hingatpi daba targadi masidagi henna akan khongjang changsilakpa khoi sem saduna laijari amasung government na ngasi thamlaiba thajaba asi manghandena ba haina appeal tawjari Haukibasei listing ani anigi November anida malomda Assam Rifles na nomai kapi thodokta lekhiraba taragi ningsing khubamda CBI na hojojek extra judicial execution case kamari lena myoi listing masonga kunipan gi investigation chatriba sig matangda asengba sumba puthoknaba
candle light thanduna Mars prayer ge thoroma pangthokre Young Peoples for Social Reform Wangjing na sinno pangthokba thoromaduga mari lenana malongi thodo aduda lekhidaba tokpam Santi Kumar ge apopa tokpam Somerendro na phongdropada CBI na malom firing incident asibu nongna tigana ba honor liba si taramna oi thodo aduda lekhidaba mioi sing adugi imung manung singda asumba wayal fanganbiu Manipur da malongi thodo sina samjerba miyam gi punsibu hatok pibgi thodo loisinba oresnu haina phongdrokhe ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯡꯂꯥꯡꯁꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ CBIꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯅꯤ Customs Division Guwahati ge Anti-Smuggling Unit na ngase upung Nepal minute kuntram tabu matamda Ganeshpuri Guwahati degi Manipur degi mioi ani yamlob drug kona na fare hari phagalaba mioi ani dudi Mala Narengbam sahi yangkhani thoi Nagamapal amasung Mayanglam Arun sahi kuntramapal Tayal Khongbal degini makhoi degi phagalaba polam sing adudi Morphine gram, Samri Humbudra, heroin gram, Morphumanga, Amasung, Methamphetamine tablet, Lissing Taramanga Satet Kuni, Pagala Polam Sing, a sick lupa, crore amalak, Humpumari Lissing, Nepumanga Rungi, Wagani Hari. Hosing Makataba Pau Cameron Peter at Tim Bremerton, Lemonisi. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oza singna exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki amadi coaching center asigi exam tips, regular mock test, suggestion amadi study material yamna chanaki. HSLC exam asi thagadawa satra singna topper oige higher gati matamga chunaraba coaching center sida miyana thajaba thambiyo. I'm Selena Kaisam and I am a commission. With grace and support, I have been able to secure first position in science stream in the council exam 2018. I committed to asagi school atay siga kitnaba nagi 11 and 12 standard ki students sing tungan ba floor da thamak strict atmosphere thamak ba personality development ki extracurricular activities kaya ma participate tahon ba faculty of teachers ki quality kenarak ba adu sing na so ay commit changa kibani such an institution asigumbagi achiever amo era pa say it is a huge sense of pride for me. Be a commission today, excel tomorrow. India ki ahanba national awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupomarol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact you. Imphal Valley Academy Co-Education Khari, Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts including Home Science for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilets, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Bread from Likla Bakery. Breaking Mutunda, Puno Putaramong Seri Makatapau Lising ni taramdogi police constable gi fal haidopiu haiduna ngasi JSA All Manipur DPC completed successful police constables candidate singna kai sampat lemizum lekai community hall da wakat mipam pangtokre wakat mipam aduda guardian association gi musing suraki JSA gi spokespersons MD Fazia Hasana lising ni taramdoi police constable lobugi fal haidopugi matang si leba watho oibda natna court na thani gi manungda fal haidona ba kan kibale rebasu hauji pawa haidoktan leri masi pende tungi yumbrel oigadori bana hasangi punsi mangan biganu lengak na lakliba jun ahum phawi manungda phal lauthok to tarabadi makal ka kai khongjang sangsalagani haiki naha mayam sigi punsi manghan biganu taseng namak awaba ji ubiyu sahi manga tarwara ba kendie singsigi awaba ji ubiyu yari mungi thabuk se athu matam da haido piyu la iba date 3 ji phogi manungda akoi gi result se out to biyu taseng na
हाइरिबा डेडलाइन सिबोगी मनुंगदा रिजल्ट से आउट तौबीदबा तारगदी अखोई खन्नरबा मतुंगदा अहल लमन मयाम अखोई मेंबर मयाम से खन्नरबा मतुंगदा अखोई तसेंगना एजिटेशन जेनरल स्ट्राइक बन अदो अदा तौरप याबगी अखोई सेम साबा पुलोय लोइजरे धरना फमलो मतुंग यानी फोंदोक्तुना खोंगसल मा सनबा होनरपदा इम्फाल वेस्ट के पुलिस लाक्तुना सलन खिदे मियोय खरा खंगतुना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पेसिन ख्रे ngasi mifam aduna jun ahum phabugi manungda phol haidoktabadi jun marigi nongyai dagi jun taruki nongyai fawa manipur pumba total shutdown togni hari Kanglei Senura Nupi Apunba Sakwat Kongtang Lufna Rims Road ki street lamp thanbagi matangda lengaka mieng sangbiu haiduna wakat mipam phamkre Lowasigi secretary Thosom Victoriana Rims Road asi VIP Road ni haribasu ngasi phawa lengak na street lamp thanarba thorang amata tawna leiri hauji thaliba street lamp sing asi loop asina nomaijing khudingi member yangkai mangana पैसा खाइजिन अदुना मरुफ सानरगा मदुदगी लुपा सामा कक्था होरगा लंबी सिगी सिट लैम सिंग से थानबनी मरमसिन मरी लेनाबा अथॉरिटीना मियंग संगबिबगा लोयना लंबी सिगी कल्बर्ट अमि ट्रैफिक आइलैंड असिसु समजिन बिउ हाइके Health Minister L. Jentakumar na atumatamda Sagolmangda District Hospital sagani habi thazaba khundrafam kendra senior citizen sing de pirkle hari Manipur Press Club ta pangtop paugi mipamamda khundrafam kendra senior citizen gi conveners oriba hanagi deputy speaker S. Lalana ngasi Ayuk Health Minister unaduna watwasi loisina khanaki minister gi maikai dagi kendra gi MLA gi apokpi gi mingdal leiba se naba lam loisilabadi athubada saba hogani lamgi se naba si loisina naba honabada senior citizen sing shunachu mating pangbiu harakpadagi makhoi da leiba se sang sing minister pesin ki minister na loliba fire basi thagat phongdoke Atubo matamda Prajagi convener Laisonbam Irendro condition jauduna thadoktrabadi akanba khongjang sangsinaba sem sare hari Manipur Press Club da pangthokpa paugi mipamamada Prajagi joint secretary Samananda Khangembanna Irendro na thamkiba wafam adu mahak masagi lanagi wafam nate lebak mayamgini Prajana sangsilaba khongjang singda Manipur leba political party amadi CSO singna sogatpiu athubada condition jauduna thadoktrabadi akanba khongjang kya sangsilagani haike Irendro sei khudakta release तौगदौने अमदे लमदम सिगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन की बेंच लेरिबा अमदि मियाम्स दा अकन मखल की प्रेशर पिबिरक नन बलांगाक अस प्रेशर पिबिरक बा अमदि तौबा याबा हाइबो लुप सिंग सिदगी तौबिरक नम नेसिंग जरी अमदि अखोय प्रजा ये साइट गिदी ngasi हाइबो नुबिसदगी अकन मखल की एजिटेशन अमदि खोंजिंग सिंग संक्शन ननबा Sem sabagi fere pudu chap chana lauzare Manipur government na lukrabe singi yaifa thorang paikalu haina all Manipur widow forum na demand tori Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam da forum asigi secretary Tri Amravati na Manipur da leba lukrabe sing later na anamani hausi Indira Gandhi National Widow Pension si matamga sanana semdokhaningi Wana hinglibi lukrabi sing state government maikai digi thamada lupa lising amasawa ge fencing fangan biu disabled card pibagom card pirga bank amadi atei institution singda sanahan biu PDS ke item ningtina fangalu scheme singi kanaba lukrabi sing yohan bangam driver si yeng silu haibgalo na wafam sing si assembly ge nuzumi pam putoktuna kanabiu haike simasu aisa khoi sarkar thamjaningi adugo loinana sarkar na piriba singse loan oina pibana taba grant oina widoni haragadi magi subsidy oina pibi se grant oina pibi se mana haijaba tractor si grant oina pibi na so koi haijaningi koi gi widow sing si gi oiba asangba vision ama thambira kanda kari tobane hena phagani haibdo adu sarkar na sinbiu haibse koi sarkar gi saita koi masi thamjaningi Manipur government ki employees sing da tare suba pay commission fangalu haiduna Manipur Secretariat Service Association na sangsilpa khongjang ngasi ju makata na satari khongjang sigi sero moina ngasi Secretariat complex ta wakat mifam setaki Secretariat North Block ta wakat mifam setri ngaida Manipur Police ki makok thompa officer ke ana ngak selen bagi thong setaki babu employees sing pen ba phongdor ke sangsilpa khongjang ngasi matang da section officer Naurem Pramodinina housing employees sing na sangsilpa khongjang ngasi maram chai loina na taliba dabi sing athu matam na pige davani khongjang asi employee kharkaki nate Manipur sarkar makha lerba employee kodimaki saruk yaurubani haiki Kuji yanaba poraktrabani na kuji yanaba poraktri bhaba kuji khongjang leptana koi siba changma khangde koi di suklep leptana dum changhan geni aduna koi gi secretary employees na koi na haijari base koi Manipur sida laiba employees khuding
पुलिस पैरामिलिटरी ऑटोनोमस की एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनी गवर्नमेंट से मखाद एम्प्लॉय खुद से अखोई फंगदे फाव डिमांड तौसेना अदुमाइना कोई सेक्रेटरी एसोसिएशन माइगेदगी मैम पुनमुक हाइजरी अमरोमदा M2 अमदी MGO के पुनबा JSN संसलकपा तरेसुबा पे कमीशन सनहलु हाइब खोंगजंग ngasiga thana numit humudra nithoini sukre ngasi State Academy of Training Employees Association na senduna time park leiba academy sigi complex ta wakan mifam sithakre wakan mifam aduda State Accounts Training gi marpusuba batch ke employees sing susur yaki khongjang gamari lena Employees Association gi wangang loi hizam gojendrana athuma tamda tare pay commission chana 100 badi employees sing na puba thangma ngamloi do khongjang sangsil lagni haiki SCERT Employees Association su M2 amasung MGO na sangsili batare pay commission chana lo haiba dabi sawal aduna wakan mifam chathakre wakan mifam asiga mari lena na association gi secretary Laisam Kruskov Miteina employees sing na fangpam thokpa hak tan bada lengak na thoi woiduna lithopa silabak thibani apaba lenga ama thamba ngamba employees sing gi apamba si pithokpana fagni haki Joint Coordinating Committee of Engineering Department su ngasi lampel pat leba minor irrigation office complex ta wakan phim chataki Joint Committee gi President Tongbram Tigendrujit na ngarang Deputy CM na employees sing gi karisu khanda wafam phongdorokpada ning bakahle lengak na employees singi wakat tabi drabadi essential service sing su sungsoi soiden khongjang sangsin bida saruk yargani haiki MSPDCL gi makhada matam sangna leramba outsource staff sing hozu companies gi makhada leba Quest company gi makhada leba staff sing amuk hana MSPDCL gi outsource oina hanjin hanbiu haina All Manipur Quest Staffs Union gi General Secretary Konthok Jam Swajas Kumar na Fondrole Manipur Press Club ta pangtok ba pawgi mi pamamada General Secretary na Quest company gi makhada makoi na tabak torpa sahi ani makhairom pharakle company asigi makhada apiba sen fam phangduna employees na awawa kya na lairi apun be staff chani kuntra manga Quest company asigi makhada tabak tawgi yanaba matam loikiba loina MSPDCL na tha nigi service extension gi order thoraki thorliba order jusu Quest company na matam ten mana makhata na makhoibu loksin bangamlaroi haibigi wafam su lakle matam sangna wajar laba staff singi biduna MSPDCL gi makhada makhoibu amu ana outsource staff or loksin biu haiki website ba company jine accept tawdabde ko ji thabak sudadana hujik leire subam khangdadana karigumba aikoina thabak subada asoengam yauragadi responsible pubina ba kanamda mapu pandrabanina aiko ji thabak sudana leire maramaduna yargade aiko MSPDL senda pusanbiro aiko ji moigi regular staff oina natraga contract lejarake Millennium Institutes of Science ta class 12 tamliba mairoi pangamam sanazawbo school sigi ozana tamthina propo yaning ro fondo tuna mairoi sigi mama mapa amadi komba khedri lekai gi imai bel singna sanazawwa school asida tamhaloi haibigi matungina school dagi darkar leba documents amadi thawdok thokiba numit adugi CCTV footage piu haiduna school asida thomjilure ngahak muknar matungda school authority ga punna nakal animaki wari sanar matungda school dagi darkar oiba documents sing pirgani haibigi yanaba purakre adumapo CCTV footage adudi logi matung ina long na bahonaragani haina sanazawgi mama mapagi maike di fondroke Wangkham Kendrugi MLA ke Megasandrina ngasi Yaripok Municipal Council Ward number 9 gi mafam singda hana paikalamba madi paket kadaba sawatorang gi tabak singin kre council aduda Ward number 9 gi nominee councillor ward member sing amadi Kekro Yari Club ki thopu sing susuraki Khongjom Police Station gi manung sana laiba Samaram Mayai Lekai Community Hall da aina nisagi drive setasi khulasina nisagi mayokta aduma laikigani habi matang na miyam gi mifam ama pangthokre Samaram Gram Panchayat SYVO Club SYC Club amadi CNC Club na khusamduna pangthokiba mifam aduda lekai gi ahal kya susuraki wangang ki bising na phongdo na kibada wangjing amadi lamding club ki miyokra Samaram da nisa thingba setpada purak le haiba wafam adu aran bani club amadi organization sing na nisagi drive changsin bada hana asumaran khangdok tuna ain ngak na changsin biu haiba wafam sing phongdok naki Masagi
chahi taret surakpada thokiba nupi oibi ikai khumnaba mangan bikhrabi victim amagi asengba punsi warida masana izaba love lust and loyalty mingthonba sereng lari ama singjamai thosom lakada leba books and coffee gi conference hall da youth affairs and sport ki director Armstrong Pamaina Fongkre Infal Free Press के एडिटर प्रदीप फंजोबम ISTV न्यूज़ के एडिटर इन चीफ ब्रोजेंड्रो निगोम्बा फ्रीलांस जर्नलिस्ट अंजलिका सामोम से रखी लारिक असिगी अबी युमी बासुमना महाकुंभी कया से खुनायसिदा सेक्सुअल एजोल्ट के विक्टिम्स ओइबद नतना सांगलबा मतम असि हाइदोकफम तमथोकफम खंगदना वाखलगी सेना फंगले विक्टिम सिंगे मराल दिनते अदुबो खुनायसिदा मखोइबु इकाइबा अकिबा हंगोइबा कया फावले हाइके From the age of 7, the abuse went on for years until I was in my 4th standard when my entire family moved in with me. During the years I was abused, at one point of time I began to think if that was what every kid my age did at night, you know, lay quiet until the man got off you. Poetry on child sexual abuse and why I put them together with my love poetries, it's just simple. I just want to let all of you know that just because we are survivors of child sexual abuse, it doesn't mean that we need extra care. We're just like you. It's just like somebody coming and cutting off our limbs, but that doesn't mean we die. We live. We can love, we can lust, and we can gracefully live. So this book is all about that. नानमखे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मतेंगना मियामदी मरी लेनबसिंगदा डिजास्टर की मतंगदा वखल लोकसंग पिरंबा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ngasi अरुणाचल प्रदेश की दमकता मणिपुर थादोखरे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स टीम अदुना मणिपुर लेनिंगैदा मखोइना तोकिबा थबक थोरम सिंगु मतेंग पांगिबा खुदिमपो थागतपा फोंदोलंके थौबाल के एसपी गौतम अमदी कक्सिंग के एसपी विक्टोरिया येंखोम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट VDF वेलफेयर एसोसिएशन मदे थौबाल डिस्ट्रिक्ट VDF वेलफेयर एसोसिएशन लेखिद्रबा VDF पर्सनल तेजपुर मखा लेकाइदगी माइबम गौरमनिगे इमुंग मनुंगदा लुपा लाख अमा मतेंग पिख्रे हौजिक मखा तब पाव लाक्सिदिंगैदा अतेम ब्रेक अमा मुलोमिनसे Admission open for 11 Science and Humanities, Brilliant School, Malom to Lihal Makha. Forms available from 26 May at New Campus, Malom and Old Campus, Uripok. Sunday open. A school committed to nourish and mold students in the right shape. Dedicated management and faculty. Congratulations to our students, Lucky Son Ningthozam, the second position holder in Science stream in the Higher Secondary Examination 2018. Guwahati da laing balak piribsingna doctor contact amadi leifam safong gi damakta waningai oite adom gi service ki damakta pung konmari hangjari Kangla Healthcare Service Bangagar Guwahati ngasima contact tobiro 9706099969 natragana 7002203013 Hakchangi labor solak padagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singi damakta amatta nayaba upaidi Jolib syrup amasu Jolib capsule go channe sinabiyo Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu karupati oibiu. Masida sunatana lucky common price mayam amasu lejari. Adumgi manak nakpa store dagi fangbigani. Chabada hauraba, haksang soktaba, Bohagi mustard oil, the taste of Assam. Distributor oining basingna mobile number +917578007064. Guwahati da contact to Yagani, Bohagi mustard oil. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. SN Girls Academy da class 11 science tamnana bagi admission form thajare school sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam suna thamlaba laboratory se sang naina weekly amdi monthly test pangthokli subject khuding mapan gi expert na counseling piri nupi masa singna mapung phaba education gi mangal pibaga loinana fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi singi tha wakhal hanamgi pandam da linkaliba SN Girls Academy Sagolban and Shiro ब्रेक मतुंगदा अमुक सुन नतराम नोसरी मखा पाउसिंग
District Health Society Imphal East na Sunset Address Gram Josna gi makada lemna langwi kem ama takel model GP da pangthokre kem adu Directorate of Health amasung MP KSS Baban degi matena pangthokibani miyoi camerum lang bagloina ida langthak singsu lemna phanganki Naga People's Organizations amasung Caesar Hospital na sinduna Mega Health Camp ama Mini Stadium Senapati da pangthokre camp adu hodungai mangoinena Information Center amasu Senapati Bazar da hangdoki ngasi tharomadu da NPO gi Vice President David Joro Deputy Manager Business Caesar Hospital Premjit Lorembam Susuraki Bamoleka Youth Club Yaripoka Manipur Orient Team ga khusam naduna Nomigo ba Health Camp ama club asida pangthokre camp asida miyoi senirom lang baga loina hidang langthak singsu piki Hairo Part 1 Gram Panchayat ki oina MG Nareka ki makada job card holder singi khusuman ngasi yentokre panchayat asigi ward amadi nipal fawgi manungda leba job card paiba miyoi sawa kontra homdoida nubit homnigi khusuman khusinaki Kuga Battalion 6 Light Infantry na Sinduna Hotel Management ki registration toromama YPA Hall New Lamkada pangthokre hayang ayuk selection togani kangalaba candidate sing stipend lupa satruk thagoina pigani haiki District Health Society nonena sinduna Wall North Tobacco Day Thorums Longmai Bazar Board Office ta pangthokre tormoduda Longmai Paige Sermans adai dangmai District TV Officer none Dr. Jins Maringmai Dr. Gaithan Mailun Spanmai amadi NCD nonegi Nodal Officer Dr. Swilal Gonmai Susuraki Toksem Sub Division gi Santi Kunok da Truck ani thomjinabada driver ani satin sokla hari Nungba Community Health Center da pukatuna langlaba matung RIMS da refer torkre hari Protections of Manipuri People Bill gi drafting committee da mitei pangal singna mute amata haptabasi labak tibini haina all Manipur Muslim Organizations coordinating committee na phone rotli haptada leba organization gi office da pangtopa pawgi mipamamada President MS Jalalna drafting committee member hafada Proof ayambagi mute yaruga maiti pangal singi amata yaruktabasi hatu atuna tawuda sita hobra natraga thawaina haptabra haibadu sengdokadabani haiki Semiba committee se review tawbirakanda akogi pangangi yaudriba dumba mute singse masi hapsan biraga yamna mapung phaba yamna fair oiba anuma committee ma khak ohenna bagi tangai phadaba khongthang Manipur lengakna sungsoi soidana lokhat pirakani haibagi thajaba dusu Manipur lengakta koi thamjari Tangal Bazar Kalibarida Mui Amagi Asiba Haksang Maleramle Mui Se Fit Mangaga Insi Mangarum Wangi Mamai Sangi Masama Masung Makoida Pok Hore Mui Si Sahi Niputaruk Lomgi Lenga Oigani Mahak Ngaseu Pung Nipal Min Nipumangarum Satpamatamda City Police na Local Matung Rimski Mok the Tam Krahari Hosi Makata Nangasi Sana Paulo Minse Ngasi sanawi pauda Marisuba Indians Bhutan Friendship Championship da Manipur gi Tulesor Thongbam final changkre ngasi sanakiba semi final da sahi nipumanga gi men single semi final da Tulesor Thongbam na West Bengal gi Dionam Lambabu set taru ani amasung taru omda thoikibani Social Development Athletics Union Texam na sinduna team kunmari na saruduna Texam High School ground na satriba ahan ba SDIU trophy gi ngasi sanakiba match da SDC Samurona Wangsing United goal ani mada thoikre ani suba match da SWYC Sarangpat na RPU Papalbu goal taru omda thoikre Surasampur Chatriba Raja Gokhotangs Guite Football Memorial Game ngasi sanakiba match da Muibalais Athletic na Zenghang Lanka YCbu goal ani sino da thoikre ani suba match da Konsam FC amasung Anpak FC goal amom chanaduna draw satkre Airport Authority of India Sports Control Board na Manipur gi naha oriba tennis sanaroi maisna mairaba luang da selgi mana pidung puning thagokre ngarang board asigi New Delhi da pangthokiba toromda leiba asigi maming leiba sanaroi singda manama chumsing asi yan thokibani
लालिबा जून की तांग कुनमंगा अमसुंग कुंतरुकता कुमल लंपाक्ता लेरबा आर्टिफिशियल टब ग्राउंड ईस्ट बेंगल एकेडमी ना फुटबॉल प्लेयर्स सिंगे टैलेंट हंट प्रोग्राम पांगथोकदुरी लिसिंग अनि अमगी जनवरी अमगी मतुंगदा नत्रगा ममांगदा पोपा सानोरिसिंग ओइगदबनी सरुक यानिंगबा सानोरिसिंगना मसा मसागे आधार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अमदी पासपोर्ट फोटोगा लोइनना नुमित असिदा रिपोर्ट तौरनबा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन तारुबा सेरोल मन खांगलले हौजि मखाताबा सानुगी पाव बोयनि तौजमदगी फंगबिगने Sports Authority of India Special Area Games Sai ACG Center Kumalampa ki Kuntra Subamapo Kumon Thoram Center asigi indoor hall da ngasi pangthokre Thoram asida National Sports University ki register K Radha Kumar Sai NERC Imphal gi center in charge boxing coach Donasaria awardee L Ibomcha Sai NERC Imphal gi director Francis Marwin Manipur Olympic Association amadi Manipur Weightlifting Association ki secretary General Sunin Elangbam Su Saruyaki Haukiba Sogli Singam Samapan Marpunipal gi September amadagi hangtokiba center asigi haujik phawbada boxing weightlifting wusu amadi judo masanada Arjuna awardee Taranipal Olympian Taratred yauna Rajiv Gandhi Khel Ratna Award Padma Shri amadi Padma Bhushan awardee MC Mericom NG Dinkuna Sogli Singni Subna Manga Lisingani Subna Mapalamadi Lisingani Subna Tarahumdoi de Pankiba Yauna International Taki Masang Naraba Sanaroi Lisingama Hena Center Asina Leptana Putokre Pangtokiba Tormasiga Mari Lenana Handakta Board of Secondary Education Manipuna Loba High School Living Certificate Examination da Magyamna Wangna Pangba Center Asigi Sanaroi Anida Kudol Posting Piduna Punging Tawatki Thoramasiga Mari Lenana Manipur Olympic Association ki Sunin Elangbam da Pongdo Kibada International ki competition singda India ki Mahut Sinduna Sanaruba Madi medal loraba Sai ACG ki Sanari lising amagi matakta laikre Matung Tarak Patasu Sanari singna kanna honaduna Phajaba performance pibangana ba honagadabani haiki Saruk Yakiba Sai NERC Imphal gi Center Insar L Ibomchana Center asigi putokiba Sanari singi estimate sing miamda paudam ki Chief guest oikiba Radha Kantana phongtokibada haukiba sahi kuntra asida phangkiba estimate sing yenglaga tungda lakadoriba tournament amadi championship asida phajaba performance piduna masing yamlaba international achiever sing putokpa ngamnaba punna honaminaba matam oire haiki Thongju Kendra United Club Association Sinduna ngasidagi SWC ground khongmanda team taramarina grumari thongna khaidoktuna taruk soba Thongju Cup ki football masanagi ngasi sanakiba ahanba matchta YDO kongbana Maira Basi khongbo gol manga sinoda anisuba match ki sanakibada SWC khongmana asa kongbo rotpu gol ahum anida ahum suba match ki sanakibada reso kongba khunongna divine kalapo gol taret amada maitiba pikre mari suba match ki sanakibada waileko kongba bazar amadi MMC Mokhang lambi gol amamam chanaduna draw satkre Taramati Suba Yellow Cup ki final da 7 star Pukhaw amadi YSC Leitan Popi ga sanaragani
Yellow Kaibina Sinduna, Irabot Sanabung Kaibida, Tim Kuntranito in a group Maritona Kaidokuna Satariba, Taramatu Shuba, Yellow Cup Under 12 Boys Football Tournament Ki, Ngasi Sanakiba, Ahan Basimipan in Metsa, 7-star Pukauna, NASC, Kundrak Pambu, Gol Ahum Sino, the Mighty Piduna, Final Sankre, Metsa Sita, my Pakiba, 7-star Pukawi Gold Singado, Pari Komba, Rakia Samadi, Bantina, Sankibane, Anishuba Simipanen, Merski Sanakibada, YSC, Laitan Popina, Yumbu Yolo Timbi Kaibibu, Gol Maria Nida Mighty Biduna, Final Sankre, YSC, Laitan Popigi, my Pakibi Gold Singado, Rana, Abomsa, Sitaranjan Amadi, Sasina, Sanki, Mersa Sida Mighty Kiba, Yellow Timbi, Kaibigi Golani Aduna, Sanatoy Amadi, Naubina, Sankibane. Satariba tournament asigi aroiba mes tha sigi tang ahumda 7-star pukhaw amadi YSC Litan Popiga sanaragani hayeng tilpung ani makai tabada ahum suba match oina YSC Litan Popi amadi Yumbu Yolo Timbi Kaibiga sanaragani All Pore Kongjin United Club Organization Sinduna Mamang Thagi Tang Kuntaretagi Tim Tara Hundoina Grumari Tona Kaidoktuna Club Asigi Ground Satariba Taruk Suba T.A. Sam Kumar Invitation Cash Prize Football Tournament Ki Ngasi Sanakiba Metsa AAYCA Andro Amadi LLPK Lemba Kun Lisamlog Poiro Kabrang Gol Ani Sanatuna Draw Sakre AAYCA Androgi Golani Edu A Nabasandra Madi CI Singlembana Sanki LLPK Lemba Kolgi Golani Aduna Tuisim Mansaba Riben Kashingna Sankibani DYA Elankang Popi Amadi JA Kaksing Satariba Anishuba KSI Strikenda Singh Memorial Under 13 Boys 11 Invitation Football Tournament Ki Final Da Sanaragani All Manipur Football Association ki Miyang Makhada District Sports Association Kakching na Sintuna Mamang Tagitang Kunitoy Dagi Tim Mangana Sarug Yaduna Association Nasiki Ground Satariba Anishuba KSI Strikenda Singh Memorial Under 13 Boys 11 Invitation Football Tournament ki Ngasi Sanakiba Ahan Semi-Final Mersa DYA Elang Khang Popina Sau Kakchingbu Gol Mari Sinoda Mighty Piduna Final Sankre Tournament Asigi Anishuba Semi-Final Merski Sanakibada JA Kakchingna UBSA Mantakbu Gol Ahum Amada Mighty Piduna Final Sankre Tagasari Boy Huzim Makata Ngasino Migo Kiba Ingasagi Paulo Bise Directorate of Environment ki Pangkipa Ngasi Gi Kiba Ingas Hamadi Nujugi Pauta Khwaidigi Shakiba Celsius degree Kuntataruk Khwaidigi Ingba Celsius degree Taramanga Dasmik Humputra Mapal Nuksita Yawising Manilgisang maximum dasada Mariputra Nipal Dasmik Taratret minimum dasada Nipum Doi Dasmik Humputra Mari Oiki Ngasigi nong suki bagisang ama 10.32 mm ni. Loiselak padang ngasigi murui pausing amukan napizre. Desam na tan ke badabi thabak to ontok te haiduna desam ki thomi singna kumal lampak to leiba National Sport University ge administration block akai to thon kre. Weightlifters Sanjitabo Atimu Tangkroba steroid Chizinei Haina Media the Fonto Wafa Mark Masana Yaning the Hari. Vishnu District Sahim the accident Hompu and Tokre, Mui Kun Lake Dre, Mui Sava Kuntra Hena Sofan Nangre. Amadi Manipuri Singh Enterprises Metal Scrap Trading Corporation Guatina Lane and Aba MOU Ma Manipur Sarkar ga sign to na kai. Kasi gawin na di ISTV na pizawa Manipur Pau matang slow jire meng tabi puno po amukana. Kron jire.